mau kinain ko pa. Ate mo ni bisita. Ate ni. Ha? Sabi kasulti lo. Sabog na baura. Ha? Mabaura? Mabaura. Bilbo. Yo. Insya Kurna, di na nakaputo hawak. Mahawak. Tukara ko rin kito na na. Amatlok mo doon anak. Good. Bato kit, bato ning ga brown ga green kit. Eh, bato na hagawom-hawom. Pero dili mo ko diet, pero bato si Za. Dari ra puti na. Ha? Karami to na green na lumot yapon pero dili hait. Sana na lumot-lumot kita dili nguna nang hait. Ato to kailan potato ah. Besar. Aku balap itu. Karena saya tuh pakai butang ng YouTube ah. Sige lagi. Sa tingnan mo yan, sir? Ikaw lo. Bagong is in the house. Dili. Oh, dagan. Yo, saya tak sabung mah.
Basok pagyapos andok. Istabit si, istabit sini. Alas 10 pagok mapuno na idang sa kubag. Ibutang ko plato na yun. Oh na. Di man na tambo kay tiil man na. Ay, nalupot-lupot baboy-baboy do. Atin nagkaon. Ubod magigitipak si Ujuan. Tangan magkuhan, butahan mo na nayo ka ng dahon. Ama karang mako din ko ani. Nagbaboy-baboy bagalo. Baboy-baboy mo. Dai ko anak ko. So guys, mauni siya ang Rosales Beach sa Lumanoy. So, mauni Rosales Beach sa una. Nindot siya, galing kay Bawad-Bawad ron pagdunga.